pengen phone yo SP duduk menengila persang ban phone kanusen u klem sim ya phone mentaruk ngin phone kalau ka sakhi pin pe balai gi switch off kai ga jimun baki switch off kumna pe ka ban sim ka phone ka ring tambah kim tra ban sim kai ga jimun jong ki pe yang ne pin yo i kalau ka sakhi hatulo da kim don rengkat berkene ka sri siman kumno balai gi kim tra ban sim ya ka phone aku tu kusing ar patrik ki kular bagi ngin pe mangi ya kata ka song san om de bandon kata kajing pekang lenti Andre demo की पे इस रही फुल एसपी पे आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है कृपया जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है समय पश्चात The number you are calling is currently switched off. Please try later. To record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. See. Hello. Thanks. Please stay on the line. Baik. Pementangi persang ban phone yang disuruh baik. Pementangi phone yang disi. Yang spring that phone, yang SI pun that phone yang disuruh mentangi nang phone baik. Klem traction. Kaya ke jimut. I'm sorry, this person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the tone. Te naklem jingi ko aban penpau hang ne kum ki dikhot jong ke su. Mentah peding jong ne gamit. Indang don hang ne po hang ne ha umpleng semen. Te kay kadaw ka bang don hang ne hadu mentah ka sting sinya. Kumban suput mau. Mana kalian jingi kum ka sang ni wan nadu men por sau baje da jing thmu mut ban lek ban sa ha snorim ban si bentalang ha ketika public hearing jong ka sri semen te kai ka bajia ni ko ban thu thi kai ka bajia da ka sem jong ka jing khoi da ka sem jong ka jing lek jong ni da ka tip tu blai ni mut ban lek sa mit chwang te snorim te kai ka bajia ne ki polis kila sartap hang ne po simen te kumba ka po lang ba ki social media ki WhatsApp ki Facebook ki baki kulit kila kawang de ki tiar gas te kumba pio i social media ru kwe ke the rangkat ba ikun rit kala man saw te kene ka jingle kalong ka bamde setia ban pediang nama ka public hearing borok ki persya bat ki bekersan kila abani si mentah kay ke bajia mana kalong kajing lai be an manu balai be an om dei mengi ke khot jang sang om dei ki pai ba balai be an dei ki pulit hi ki balai be an te hakring sha mana tu kasi aro pratik ngili ban kendu yau DC SP ngilai da kajing tho ngilong ba ka public hearing kam dei bandon kajing bentut lene kata ka jing pakhang lenti pen ban yo i da ki pulit hi ki belkhang lenti hingi kum di khot jang sang berkumjuk ki pai ba ki bertemu ban isi menta seketika hearing te hatu menta ru ngilang imut ban phone ngila persang ban phone ya audisi ngila persang ban phone ya SP ngila persang ban phone ru ya SI jong ketika ka police station hang teh saipung hande kim tre ban sim ya ka phone nambar ngila ong manang tu si aro pratek yong habang ngilek ban isi menta seka public hearing hang teh halum serman kam de bandon kata ka jip penwet ada dan kuno keji penwit sar ngingin call ipi namar pi de ban pe ya ka luan order pi de ban pe ya ka suk kesan la baro ki pai ba ki bersan berbasa ki don hok ban ngilek namar balik ngilek menta kasi lai potrik non yo i ba ki bru sarkar ru ki lek menta kasi lai potrik namar ba ki sedang ke public hearing pra baje step teda kajing temu ko baha ngimut balik ban samit angte namar ngimla ban ibe ha ka lai potrik Tengok balik submit andre plan kena kajing pentut berkajing git om dak pai ba kiba beriang nya kena ka treatment andre dai ki bru jong ka sarkar hi kiba persya kiba pentut ya kali kawan dak kebat kawang tiar gas ru ingi ki pai ba berkumjuk ki khot jang kaseng te hatu upai ba on bisar hatu kena kajing le jong kulit ka dai nam kalti ka badai te hang ne ngi don kajing subajur ba yot si ki bru sarkar ru ki dong ti
rengkat baik kaneka sisman hadukkan ne kinu banle kaneka la pau tengkreng ya ke jinglang arsap jong kaneka sorkar kaneka lem jungi keseng nyinom singap nyinom song klikdi nyin hab ban pai ban pech kain ban ujor sekibor bahalor hakaba kaneka jingle ke ba amdei su ban priang kum kaneka jingle tangkata ke kerwa ne kalian jongi kum ke kesu